وسی مفتی سردار علی حقانی جندے وسی مفتی سردار علی حقانی جندے وسی گلاب لوڑا دی جذباتا اللہ در کر دب دباتا اللہ در کر دب دباتا خدمت دا دن پہر میدان کی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شريف تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. انتهائی واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام مشایخ عظام بزرگان دین معززین علاقہ بالخصوص مؤسس و محتم مدرسه تحفېظ القران ذی قدر ذی وقار حضرت مولانا عبدالحسیب شاکر صاحب لائق صد احترام ناظم اعلیٰ ضلع 400 حضرت مولانا نجیب الاسلام صاحب ذی قدر ذی وقار لائق صد احترام حضرت مولانا مفتی سمیع الدین صاحب لائق صد احترام جناب مولانا فخر الاسلام سے ثنا خوانان مصطفیٰ ہر دل عزیز شخصیت ذی قدر ذی وقار مولانا فضل منشا صاحب دیگر مقتدر علماء کرام اسکول کالج اسٹوڈنٹس پروفیسرز اساتذہ کرام باحیا باوفا خواتین اسلام اور غیور عزتمند مسلمانان مختصر انشاءاللہ پر اثر چند گزارشات بائی روڈ نہ بائی ایئر ستاسو د ټولو مخې ته کېښودل غواړم خو هغې نه مخکې ستاسو د ټولو اوچت اواز اوچت اواز څه غواړم اے د څه خلکو په دې باندې درد دی وی سردار حقانی وی چې توجه ما دا توجه ویل شرک دی چې پتا بد لگی بدعت دی گالی ہے گلوج ہے کنزل دی چې پتا بد لگی د خیرن بچیا خدا هر چا خپل تکیه کلا